Mukuru w'ishomero owabingwane naiti karari kandi eriri abaririzo baryo kubanza okwija kutandika kora emirimo yeye kamukuru w'ishomero rya Nyamiti Primary School omurumuhoro. Ishomero niryo rumwe ryine mukuru w'ishomero ariho obwahati twahise Imelda aho abazeire bari kugira ngo tebareje kwikiriza kumuhindura. Okurugera abazeire Nyamiti Primary School ishomero eryatandikire ahamusingi gwa Church of Uganda rikabanza okuteganisibwa munonga ahabwa abakuru babashomesa babi baitu hati ribeire ryatandika kora je kandi rirukwesimisa. Abantu bagira ngo bakozire okuchondoza kandi bashangango naiti karari agwisize amashomero menji aho yabeire nakorera nahabwe echo tebarkwija kwikiriza na Nyamiti kujigwisa. Omwisikyo gwa binatukolera kurungi kuya the first day nuwasoka haisomero hano ekiro kyo kwanza nuwasoka haisomero hano na ya mobilizing abana busaba mwana kwikana retaringa round twacha mukumwesimisa hati of recent tugikurira amakuru nigalinkinga ngo headmaster ngo bakumwiha bakutureta headmaster onde tugire kukaguliriza headmaster abere mu cyamu nambara hire bikorwa biti biri birungi batulete round ogunuwe twangire kintu kumwetaga haisomero ryaitu kandi nyogwe kasinga bagamba ngunu batulete rogo twangire abana bange nyoni mbahindura tinkubendaho obaratuletero tutakwenda. Abazeire nibagira ngo nendebeka ya naiti karari yabane yerarikiriza atakurebeka nkamukuru w'ishomero. Abantu bagira ngo nebenda Imelda twahise agumeho nuko ishomero ryabo rukure. Otayikiranize nawe nazoka kubi embera zaye tizikwolekya masomo na yolekya nko muntu ajwahire hati twarorara igarukiriza muno kandi nabazaire nko kumwabahura ni bakomplaininga ni bagamba bayina kwihamwa abana babo tucho batsindikire njwara ya izirajwaire terini yenjwara yomwegesa asemerire kwijajwaire najya hasomero ekteteye ajwereke omwaka guli eksihukire enkaite ya izirajwaire no mwana wa P7 akumukira kunyirira hata kuja kusomesa ato mwana akumukira kunyirira ite tukwenda. Abantu bagira ngo nebenda basigare na mukuru w'ishomerogo omukuru ariho Imelda twahise kandi abibyo bwegese kubara yanje kubahurikiriza nebeja kwekarakasa ishomero rikingwe non performer so neito tukwikiriza foundation board ekwataniza nabazaire itwena na management tukwikiriza tuwangire kandi tuwangire enchwamu ituchwiremo abakwe bwambe bindi abantu babivugize enchwamu ituchwiremo itwe etso twine face Imelda no turuguma nawe abo kuba turozire tujya kubatagana nawe tayine record yo nembi. Nyamiti Primary School nsangire in staff yabegesa munana abegesa mukaga bali very active baitu abegesa babiri nsangire bine challenges ezobuwaire. That is Madam Gonza Jessica and Mr. Tibenderana Wilson. Abaitu kandi isomero nibata kurungi enrollment ya isomero so far akiro kyo kubanza tukabana abana ngaga na babiri but as per now tukiza abana bibiri n'enkaga. Beatrice Mbabazi ono mukuru w'ebyo bwegese mu district ya Kagadi yahamya ko barukuza kwihayo naiti karari no kwebaronde ahandi aho kumuta. What I'm going to do, I'm going to receive back my head teacher, then we shall see what to do. But can't attend to go to sisa career y'abantu bakore bayizire umofisi hano kanyugo kumuhije ni bagamba wewe bana tumugenda bakiteka radio ati gimaze de akiringa career nyenkya takuije kugenda handi. Nyamiti Primary School omwaka guhoire kashita msabe G10 omchamushanju omwe yatunga grade yo kubanza mashanju barabiro mu idara lya kabiri. Gasha kwa Onesimus Tulia habwe Tayari West.